Pemirsa pikeling Hari Kemerdekaan Indonesia Kaping Ulung Dase Warsene Mangkin kedagingin antuk mekudang-kudang lomba Agustusan. Lomba-lomba inucap nenten wantah dados hiburan nanging taler ngentenin kegiras nasionalisme majeng krame Indonesia. Lomba Agustusan sekadi lomba makan kerupuk, miwa sanelianan dados selaring sejeroning ninca panggegiras nasionalisme, turmaning patriotisme kramane. Parikrama inucap side sayan ngerumah ketang krama, saenang yang rasa eling indik membuatnya nih kemerdekaan Indonesia. Ngelintangin lomba Agustusan, kramane side ngwangun jiwa nasionalis, sahe patriotisme sane kuku. Ipun side ngerasayang rasa bangga krama dados warga negara Indonesia. Sepisanan nangyang rasa eling indik mau tamannya ning ngamit kemerdekaan. Ring pikeling warsani mangkin, kedagingin antuk mekudang-kudang lomba sani meriah tur gegiras ageng. Samian baga kramane sareng antuk ngemiletin pemargi inucap. Lomba Agustusan dados selah pemargi nangyang rasa gegiras nasionalisme tur patriotisme masyarakat Indonesia. Ngiring tangyang gegiras kemerdekaan antuk mangge bangsa miwa negara sani sayang becik. Dirgahayu Indonesia, Devi Bali TV.